turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero uyu munsi tuje tugaruka ku nkuru y'umugabo witwa Gafaranga. Abantu benshi cyane bamumenye ku izina rya Gafaranga, ariko ubundi amazina ye bwite yitwa Zekariya Habiyaremye. Uyu mugabo rero akaba tuyihariya mu Bugesera. Abantu benshi cyane bamumenye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 z'ukwa gatanu saa 12 z'igitondo nibwo yagaragaye ava mu modoka ya Ribu yirukanka cyane bamwinjiza aho urubanza ruri bubere. Nkuko mubibona hari abandi bantu baje mu rukiko nabo, ubona aba babiri ubona banyujijwe ahangaha, ariko Gafaranga ntago ari muri abo ngabo. Hari undi uri bubone ahagana hirya uriya ubona sana hari kumwe n'umupolisi rwose ari kumuproteja kugira ngo nyine hatagira wenda umufata ifoto. Niwe wahise winjizwa, wanyujijwe mu wundi muryango kugira ngo hatagira umufotora. Rero turahababereye, turaza kureba ese mu gutaha bwo biri bugende bite, bari bumukavaringe gute kugira ngo wenda hatagira umufata ifoto. Reka tuze kubireba, turahari kugira ngo dukomeze kubibakurikiranira. Mu rukiko rero aka kanya urubanza rwe rukaba rushyizwe mu muhezo kubw'ubusabe bw'uwareze. Reka tugaruke ubundi Gafaranga yatawe muri yombi ryari, Gafaranga yazize iki, Gafaranga byagenze gute kugira ngo yisange hano muri gereza. Rero Gafaranga yatawe muri yombi ku itariki 7 z'uku kwa gatanu uyu mwaka wa 2025. Rero mu byaha aregwa, Gafaranga Ribu yatangaje ko ashinjwa ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ibyo ngibyo nibyo Ribu yatangaje, ariko abandi banyamakuru ku ruhande, abantu bagiye batohoza, urumva Ribu ntago yigeze ivuga ngo n'uyu nguyu. Ibinyamakuru bitandukanye byemeje ko Bishop Gafaranga iri hohotera yarikoreye umugore we Annette Murava. Annette Murava musanzwe muzi mu ndirimbo ivuga ngo ndacyategereje umugisha wawe. Abantu benshi cyane barayizi, abantu benshi cyane barabazi, bagiye bajya nyuma y'uko babanye, bagiye bajya mu nsengero kubwiriza, kuririmba, ndetse bafite na YouTube channel yabo inyuzwaho, bajyaga banyuzaho ibitaramo, bajyaga banyuzaho, mbese wabonaga ari urugo rutagize ikintu rutwaye, rwishimye. Nuko nyine Satani ajyazamo, ariko ubundi wabonaga nta kintu bitwaye. So rero tukurikije abantu bagiye bakaganiriza abaturanyi bagiye bavuga bati, bamwe bakavuga bati nyamara Gafaranga nta kintu yaratwaye, Annette gutya na gutya, mbese zabaga ari inkuru zitandukanye. Rero dukomeje kubibakurikiranira, nta kindi tubasaba, mukande subscribe, mukomeze kubikurikirana neza. Natwe turahababereye, amakuru mashyashya turagenda tuyabaha. Imana ibahe umugisha cyane.